Сіздер урматтуу ата-энелер, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, кирип келе жаткан жаңы жылыңыз жакшылыктын, тоопчулуктун, молчулуктун, барчылыктын жылы болсун. Баарыңыздарга иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөңүз бакыт, ошондой эле чынден соолук каалайм. Эми Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңы жылыңыздар үй бүлөңүздөргө бакыт талайап келген, кут береке тартуулаган, түшүмдүү берекелүү жылдардын болушуна тилектешим. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ар бир күнүңүздөр жакшы иштер, жылуу сөздөр менен коштолсун. Балдар, бүгін бізде жаңы жылды майрам салтанаты болуп атат. Келгиле атайын атага ырларыбызды айтып беребиз. С Новым годом!
годом наступающим, пусть он будет потрясающим, сердцем, благородным, искренним и финансово насыщенным. Жайна жаңа түрменен құттықтар бәрбірім жан-жаңа жинінен. Аязата елкаңа тибет, қолқамыртты жігіт тегі тұртап білес. Жаңа жылың барыңызға бақыт берсін, ақ қарға қошып бақыт севелесін, топшылық, молшылықты жылып, әр пенеге ырысқы алып кесін. Балдар, бұл жерде майрам болып жатқаны, жезгемпир де болып қалған үшін. Келі тұрсын жатып қалалы. Ештеке білмегенде ол отырып қаласыз, келгілер. Келі тұрсын жатып қаласыз, Вы меня к себе не звали, да небось и не узнали. Я сварливый строга. Кто я? Бабушка Еда. Никакие муси-пуси не проходят по бабусе. У меня характер злой. Прогоню я вас метлой. Ай, бұл жерде не болған майрам, не болған салтанат. Кеткіле бияқта мен сілерді азыр шыпырғыменен қуып саламын. Не чоғылып алдыңар, я? Отырайған, Татынақай балдары келдір, қарасаң сап Татынақай ол кейін алыш. жезгемпир, бізде бұл жерде майрамдық салтанат болып жатады. Біздің майрамға қосылбайсың ба? Қошылбайым, мен сілерді азыр бияқтан қуалап саламын. Жоқ, жезгемпир, біз балдар менен Аяз атаны күтіп жатқанбыз, балдар? Аяз ата бізге подарка, белектерін алып келеді. Аяз атаңар келбет, мен аны сиқырлап, тоңдырып саламын. Сиқырлап дейді ғой? Бұл сиқыршы ғой, Үшенішпейді, мен сиқыршы күшім бар деп атам ғой. Мен деген Аяз атаңарды сиқырлап, тоңдырып, белектерін алып аламын. Сенің сиқыршы күшіңді жоғалтыш үшін бізе не қылышыңыз керек? Мен 3 жолы қалайын деп айтышым керек. Бірақ мен еш нәрсені қалабайым. Мен сіздердің кетішіңерді қалайын деп айтайын. Кеткіле. Жоқ, менің балдарым аямай жақсы балдар. Біздің салтанатқа қалыпшы. Қалабайым ештекені. Кеткіле бұл жерде. Онда конфет берім, қалайсың бұл? Ой, конфетті жақсы көрдім. Қалай? Көрдіңер ме балдар? 1 жол айтты, 3 жол айтшы керек екен, Азыр Аяз ата келіп, белектерінің барын саға берем, қалайсың ба? Қалай? Белектерді жақсы көремін. Мына 2 жол айтты, енді 3-ші жол айтса, сиқыршы күші жоғалаттағы, бізге азыр Аяз ата келеді. Біздің майрамға қошып қалшы. Қалабайым, мен айтатпаймын сілерді. Кеткіле бұл жерден. Кеткіле. Не отырасыңар? Давай, кеткіле. Жезгемпир, сен жиннен бе? Біз анда сиқырлы күшін текшірелі. Сиқыршымын десің. Ой, түмеле işenişpek. İşendireyim bir. Ya, anda mınaki. Trak tibi, dok kana sıkırtçı biçiler payda oldular. Просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знают,
Sonun birleşti. Biroq maga mayram jagып atat. Sonun bireydi kelsingere. Jezgen bizim bayram jagata, bizim bazar kıyım bir etmedi. Sonun birleşet eken, biroq men zikirlap koydumlar. Anda bizim bayramga kalçı. Kalayım bu. Kaldırasınlar mı balдар? Kalayım mı mayramga? Kalayım. Kalamanda men sizlerdi mayramga. Anda sen de bizim bayramga oturup, bizim baldardı önörleri bile. Meyli anda kalayım ne baldar sizlerdi mayramda dörüm. Gördünüz mü baldar? Jezgen birden sıkıntı göçücü kaldı. Hazır bizge Ayaz ata gelip bizim balatımızdı candıradı baldar. Жылуу жомоктар туулап, баарыбызды кубантат. Аяз атаны чакырса, бала дыны жандырат. Келе, баарыбыз чоң чакырабыз кана. Ayaz ata, саламатсың ба Ayaz ата? Ayaz, бүгүнкү биздин майрамга кечигип келдиңер го? Anı doğru aytarsın. Biz başka jaktaдағы uzak okşan bölüklerin bayramlarına karşı biraz geçeyip kaldık. Doğru mu hayatım? Биздин балдар Ayaz атаны күтүп, балатыбызда да жанбай турат. Балатыны жандыралыкпы балдар? Ayaz ata, мүмкүн балдарды oyun oynatарсыз. Albatta balatını jandırıp balatıga görüp bilemek. Bayramdığı şandı kıralım. Anda mesela balatını jandıratın altında bir jakşı oyun götürtürdü. Makul mu orada? Aldı. Oyunun şartını ben aytam. Bağır durasına, oradan başlasına. Келдилер, баары сурабыңыз келдилер. Ayaz ата менен oyun oynayalım. Böyle bir cevap veresiniz. Sana dayarsınız mı? Дай, Ayaz ата. Bizim balatı kayda götür. Dargı. Ayakta tur açtı mı balda? Bir şey degende. Aldın. Ben balatı büyük degende onu götürürsün. Yapın degende oturasın. Çoğu degende dayılasın. İşte degende çok olasın. Büyük. Yapın. İşine gel. Çoğu. Yapın. Büyük. İşine gel. Ay yazma kısar ballar. Kısar. Benim baldarım kıyım beke. Geldi oturdu baldar evine. En çok oynaştı. Önemli ballar tutmayı var. Benim Ayaz ata, Oo, bizim bizim- balatını candır. Alatını canlılarlar. Ballar bana candan verirler mi? Abdan kol balatı. Tutandır çıballardı. Bir. O güzelliği alışsam gelip abdan çarçardık. Ayakta sonra. Biraz yeter oturup duralım içe. Makul durar mı orada? Gel Ayaz ata. Bu жерге oturup tur. Balдар atayı Ayaz ata arnagan ıрларын айтып беришsin. Baldarın önlerine gömül buralar be ayaksın. Дед Мороз родится сами, почти он станет. Всем подарки разведет, весь любой новый. Какой он чудо успевает, это такой никто не знает. Как он помнит адреса, это просто чудеса. Ушу соğuk bayramda canı tasladı, alıp gelgen balığa canı çöğüm çıkardı. У меня тебе вопрос, как найди меня телеса, где творится чудеса, где ты сам расскажи. Ayaz ata bir gel pisaga, oyuncuktan bebeğim bir bilen bana. Anda
Ayaz ata, bizim balдар, yolda balatımızı emgeklenip pozdoşkan balдар. Gelgile biz azdı Ayaz ataga balatını kanki pozdoğunuz jönünde ırda veririz. Ramtu balдар kızlar köptür var bizim aramızda. O Ayaz ata, bizim kızlarda olandığı kızlardan bilirişez. Orada olandığı kızlardır, ırlardan uvalı. Ana uğramışsın. Para sama
Oyunun şartı mınday. Hazır bana iki bala çık versene. Gel oraya bak. Yakındırak koyayım ha. Oyunun şartı mınday. Hazır. Жүгіріп келіп 21-ші конфетті тартса, алса, ошол конфет ошол баланчы болот. Мен белги бергенде жүгүрөт баргана, стартка турабыз, Bizge mi ayarladılar? Ağustos Brazilya'dan konaklar gelip bilet veririz deşen. Bilerine güve olanı demek. Öyle için. Salar Rab'dan dolaşır. Baby bizge hazır. 3 atene çıkıp verseler oyunga.
çatani. Ata nelerden içeri? Kanaka ata nelerden çıkıp elimden. Yakşı oyunlar. Emeğe gör. Gel bak çıkar. Ata nelerden bak oyunun şartı bunlardan. Altına bir de şartı tarafa. Bunu üylet yarasına. Ana kopya bırak. Üylet tarafına, beş tarafına. Ben 2019 жылы эмне жылы ал тууралуу эмне билесиз? 2019 жылы чөчкөөнүн жылы ал тууралуу Uzakça tanışmak ayıp Bir bakta 5 alma ol çıkenda, bir bakta 5 alma ol çıken, bir dupta, bir yokkada, aslında 2 alma ol çıken. Bir bakta 5 alma ol çıken, yokkada 2 alma, anca alma ol. Yokkada ama olmaz. Bir bakta Bir bakta 5 alma. 5 alma. Yokkada 2 alma. Yokkada demiyorum. Balık bitmiyor ama. İlk yönünde ne bilesiniz? İlk bilesiniz. İlk atanın dostu. Atam menen koy aytaşat. Rahmat. Evet, bizim olan atayın dağlarına bunların ayıp versin. Bana gel bakalım. Önlerine kaçın bakalım. Новый год спешит ворваться, год в это издирнет. Он согреет, он поможет, только лучше умножит. Новый год просит, дали и желания загадали, чтобы Дед Мороз нам подарки принес. Друг на елочку зажжем, а работы наведем. Будем петь мы и плясать, Новый год скорее встречать. Barqacha, tracha, nurchacha, asamdeb qo'zg'olgan bo'layotgan maqtacha. Yilaqqa jamindim, dalaqqa jamindim, baxtaraqda leyli, qushqa adanib chamindim. Мне нравится сказка, белая пужу, зайчка и мотолазка, белка речи грызет. Valla bizim ağzımıza
Жылтырдан қоз балатат. Белгілені биздин балаты жөнүндө ыргап беребиз. Görkünü balda sizler tanıtsaydı, bizim balatı görküne gelip koz balatan. Ayaz ata, bizim baladın önerileri jakşı eken, kıyım eken bizim balat. Evet oğlum mekan. Talattu baldar koyarken. Balatı jaktı. Tuğla bayaktı. Bir anda Baldar Ayaz atanın önerin görküne geliyor. Ayaz ata, bizim sandalarda koşulur, anda bir iyilik görmeysiniz be. Albatta.
цветет, это праздник Новый год, сказка начинается, все мечты сбываются, елка радует ребят, чудо огоньки горят, а волшебник Дед Мороз всем подарочки принес. Пусть пригодную елку, не сради ее иголки, станем друг на хоровод, здравствуй, Новый год. Алтын бар желевесін апақар, мұстәуел еш болды. Жақсы да айтасыздар. Emi, жаңа базар ойнаған. Келгілем, қыздар ойын ойнаталы. Маған 3-3'тен 6 қыз шығып берсеңіз. 3. Бұл командаға. Келгілем. Азыр ойынның шарты мындай. Бұл жерде үйден елка қоздырыңар ма балаты? Азыр балаты қозғағанды білеміз, Азыр бұл жерде 10-нан ойыншық бар. Бірден алып, жүгіріп алып, елкаға иіліп, қолуыздан түшкіріп үйбей, сындырып үйбей, иіліп, қайра жүгіріп кел, екінші жүгіріп. Азыр мен белді өремін. Balдар, biz qazaganda eshketchi o'ynaganni yaxshi ko'ramiz, belgilaymiz. Aqqar janingda, qar janingda irg'irlab beramiz. Bütün artık baldan daha arnağa sorular var. Есть столица больше смотреть, станем гитарой и музыку. Мы приехали к вам на праздник, чтобы каждый здесь нас увидел.
который выцветет твои тайны, свой вам показать. Bizim ballar yönelir. Bayram emez, atayın Türk önerilerindeki tartılacak. Цирке очень хорошо. Всюду пляжешь на светло. Здесь нет еще смех. Акробаты и танцоры. Дрессировщики танцоры приглашают в гости всех. Там воображают нас, слышу загает агонь. Дорогие гости, у кого слабые нервы, закройте глаза, потому что на арену выходят смелые, отважные ребята-силачи.
снежинок кружится, снежинок хоровод. На часах старинных полночь бьет. И зима раскрасит небосвод белой краской. Кто-то постучится за окном. Елка загорится волшебством. И преобразится все кругом зимней сказкой. И поднимется завеса, и снегурочка из леса, словно снежная принцесса, плывет. И примчится птица-тройка, и детей сбежится столько, и случится это только в Новый год. В остальном мире Багрова выступает перед вами знаменитый Мак-Факир, удивил он целый мир. Я Факир, чародей, 300 лет чалы мои, наши сырка посидеть, фокус смотреть. Я фокусник из песни, ваши сами укажу. Свет чистый водите, раз не считай пьешь.
baby lollipop, tell you why. It tastes so sweeter than an apple pie. And when you got to shake and rock and dance, then I haven't got a chance. I call you lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Sweeter than candy, all the same. How could I choose you? If you had a choice, it would be your pick. The lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Нам приехали пингвины из Мадагаскара. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Oh, good to the world. Original stamp up on the case, man. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you can move it nice and sweet and sexy, alright? You wanna do? I don't need no makeup. Wanna go for it? No makeup for it. You wanna do? I don't need no makeup. Original go for it. No makeup for it. Physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman. Physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman nice and sweet. Fantastic. Fishing on the ocean of the Titanic. Woman nice and sweet. Energetic. Fishing on the ocean of the Titanic. Woman nice and sweet. Fantastic. Fishing on the ocean of the Titanic. Woman nice and sweet. Energetic. Fishing on the ocean of the Titanic. Нам приехал китайский павлин из Китая. Ну-ка, Филя, повернись. Всем гостям ты поклонись. Поздоровайся. Молодец, а теперь не повернись и немножко покружись. А теперь прыгни. Потанцуй в пятятку. Получишь шоколадку.
Baldardın sirk önerileri jaktı. Abdan жақсы. Арамызда талантты, лучший, бейчи. Будет пусть не богатый, душа не рядом сразу, чтоб без года, без забот, жить могли целый год. Нам пора уже прощать, Сельку приведет с собой год 2019. Пожелать хочу здоровья, счастья и большой любви, пусть приносит только радость этот Новый год семье. Вот она елка наша, простительская нить, главное всех жен страны. Новый год встречать пора, трудно прийти ура, кто подарки на этом месте, ну, конечно, ты сам. Это брань, на полок живой год, сколько Новый год, от души я поздравляю, наилучший год желаю. Gelgiler mi? Biz Ayaz Ata'nın çoğu hırırdayız, varız turup gelgiler. Ayaz Ata'nın yeter mağlındağı bol kaldı okşaydı. Endi bakalım. Kendin önerin tutmuş memleket. Talantlı, ırkçı, işçi, Allah'lar attan görken. Önerin örtünde versin. Hayatın mümkün senin dağını konuşacak sözün vardır. Nene, balдар аябай таланттуу экен. Ayaz Ata. Bizim Baldardın Atay'ın sizlerge arnagan bayramlık geçesi jaktı mı? Jaktı, en Biz Baldar emniyeti tutatabız. Ayaz Ata'dan emniyeti gele. Ayaz Ata'nın melekleri. Biz bunu çok talantlı koyduk. Gel gel, Baldar'ın evi meleklerin taratalım. И, конечно же,
говорит нам Дед Мороз. Я буду и вам принес всем без исключения полета решения. Мама и Катюша, и Алиса, и Андрюша. Valla gördünüz mü? Bizge Ayaz Ata beleğin unutmadı. Sizlerge Atay'ın armağan beleklerin al geçti. Emin Ayaz Atan'ı uzatalım he? Allah. Emki yılı güderiz Ayaz Atan'ı he? Жылға дейін аман болуға, болуға, барлықтарға ұшыл келе жатқан соңғы жылында жақсы игіліктер алып келген. Денсаулығыңа шын болсын, ішіңізге игілік. Елімізге, жерімізге әрдайым тоқтылық, молдылық болсын. Рахмат, балдар. Gönül mutluluğunuzlara çok rahmat.